dushima Imana muri mugoroba duhaye guterana. Imana yacu cyubahiro. Bisanzwe si bimenyerewe, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Abangana gutya turi mu kibazo cy'iki tuje gusenga, hari ikintu gihambaye tuba twagabanye gitunga ubugingo bwacu. Rero Imana yabikoze natwe tukayemerera ihabwa icyubahiro. Ikindi kigufi imbere y'abashumba bangana gutya n'abakozi b'Imana, kubwo kumpitamo no kumbwira icyizere kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Banyakubahwa, Imana ibaheze umugisha. Yesu ashimwe cyane. Yuko ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye. Ni ijambo ry'Imana ntabwo ari iryacu. Jewe nigeze kubaho umuyobozi imyaka nk'ibiri hakurya mu Burundi. Hari igihe abategetsi badusuraga tugasoma amadisikuru, minisitiri akaza tukamwakira, ugasoma disikuru uko wayiteguye. Rero aya magambo y'Imana atandukanye n'ibyo ngibyo. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 6 n'umurongo wa 9. Chapitre 6 verset 9 niyo yonyine gusoma, niyo yonyine gusoma muri kino gice. Sinzi niba bafite Bibiliya y'Icyongereza, nabaraza ko dufasha. Bibiliya iravuze ngo, irambwira iti genda ubwire ubwoko uti, oya nasenze ntabwo urantunga. Ni igice cya 6 umurongo wa 8. Yesaya igice cya 6 n'umurongo wa 8. Bibiliya iravuze iti numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma ninde watugendera? Maze ndavuga nti nije, aba ari gutuma. Amen. Numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma ninde watugendera? Aho hari ikibazo ariko hepfo akaba n'igisubizo. Maze ndavuga nti nije, aba ari gutuma. Amen. Sinzi niba harabonye Icyongereza. There he heard the Lord asking, whom should I send to this people? Who will go for us? I said, here I am sent. What? Here I am sent. Here I am, send me. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana ntikeneye abashoboye umurimo wayo, ahubwo ikeneye abiteguye gukora umurimo wayo. Imana mu ijuru ntikeneye abashoboye umurimo, ahubwo ikeneye abiteguye gukora umurimo wayo. Reka bivuge mu rundi rurimi. Dieu ne cherche pas celui qui est capable, mais il cherche celui qui est disponible. Aya magambo yombi aratandukanye. Umurimo w'Imana ntabwo ari professionalisme. Umurimo w'Imana ntabwo ari expertise. Umurimo w'Imana ntabwo ari eloquence, kuba uri foudre d'eloquence, uzi kuvuga amagambo no kuyagorora neza.
umurimo w'Imana ntuzukorwa na za diplome nyinshi twaciye ku makaminuza atandukanye akomeye y'isi. Umurimo w'Imana ni umuhamagaro w'umutima. Imana abayikorera ni abantu bitabye umuhamagaro wo mu mutima. Duimana icyubahiro. Haleluya. Abagabo n'abagore bakoreye Imana mu gihe cyabo, Imana ikagera ku rwego rwo kubashingira intahe, nta handi yagaze barebera. Abo yagiye ishima n'abo yagiye igaya, nta handi yarebaga, yagaze areba mu mutima. Kandi hagati Imana izigaragaza umutima ni ijambo ryayo. Ni Imana izi byose, nziza yihisha mu bihe byigira periyode yo kugira igihe kimwe yabasha gusesengura ibintu n'ikindi gihe byayinanira. Izisesengura umutima ikamenya ngo uyu mudamu cyangwa se uyu mugabo mpagurukije muri kino gihe, iyo responsibility muhaye ashobora kwitunganya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana izireba mu mutima kurusha ahandi hantu hose, kubera yuko umutima ni ubise ubugingo. Haleluya. Imana ireba mu mutima ndetse kurusha kureba mu bwenge. Yuko ubwenge buba mu mubiri, ariko umutima ni ubise ubugingo, kandi ubugingo nibwo bugira kugira ubusabane n'Imana. Amen, amen. Imana rero ikeneye abashoboye umurimo, ahubwo ikeneye abiteguye gukora umurimo. Kandi abo ngabo bitegura ariko barabanje kwitaba iki? Umuhamagaro w'Imana. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Dufite abantu bitabye, ariko bitaba amajwi atariyo. Hari abihamagaye, abo ngabo bihamagaye imirimo bakora kenshi bakunze gukora nk'abantu bari muri competition. Ni abantu bakora bariko bikora ariko basa n'abari mu irushanwa. Abihamagaye d'abord cyo kiza kibaranga. Hakaba n'abandi bahamagawe n'imiryango, ndetse cyane cyane bakuze kwihisha mu maposition bahawe n'imiryango. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Ariko uwitabye ijwi ry'Imana hari igihe azaryitaba, kandi akumva ari ijwi ry'Imana yamuhamagaye, adafite no gushidikanya. Imana amara kumuhamagara nawe yayitabye, rimwe na rimwe agahagurukana intege nkeya, kandi yumvise na nyiraryo. Yesaya yahamagawe ari umusore w'imyaka 21, umusore w'umugenda. Imana imuhamagara yari yarakuriye mu nzu no mu mico y'ikiyuda. Abayuda bari bamuteretse muri amara ku imyaka 30, bamujane aje mu murimo w'igitambo, yuko iserasekuru barabatambye. Ariko muri icyo gihe cya Yesaya abatambyi bari barageze nabi, bari baravuye mu nshingano zabo. Imana iramuhamagara, Yesaya aritaba. Ngo amare kwitaba yumva ko ari Imana amuhamagaye. Imana imaze kumuhamagara iramubwira ngo va muri ibyo ngibyo by'abasogokuru, jewe ngiye kukweza umurimo. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Amen. Yesaya bazimana ngo se iyi myaka mfite, ngo umusore w'umugenda afite imyaka 21, kandi mu mico yacu y'Abayuda kibikunda ko nuhagara imbere y'abantu mu gico n'ababwira. Ishaka biri sinzi kuvuga,
Imana iramurebera amubwira ngo ayo makarite uri ko wisuzuguramo jewe nakurebye shinge kuri ivyo ngivyo usuzugura mbona nzakuramo umukozi w'Imana uzakorera igihambaye. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana ndireba uburebure bw'umuntu ahubwo yitegereza umutima. Dawuda atoranwa k'umwami ahubwo yitegereza umutima. Dawuda atoranwa k'umwami. Ese ibyo uhaye ukora ufite umuhamagaro wacu warahamagawe. Ntiwaba warahamagawe n'umuryango, ntiwaba warahamagawe n'agatsiko k'abantu runaka, ntiwaba uri ko witaba gusa responsibility ugiye guhabwa ariko nta jwi ry'Imana ryigeze rivugana nawe. Ese niba warahamagawe muri ubwo buryo urahagurutse Imana yagutuma wagenda. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Imana ntikeneye abashoboye umurimo, ikeneye abantu bitavye umuhamagaro wayo. Mu gitondo kimwe Imana ivugana n'umugabo witwa Samuel. Iramubwira ngo ugende uje kwa Esayi iri i Betelehemu, hari umuntu nabonyeyo ngiye guheza inshingano kandi ufite gutunganya igikorwa ashaka kumuheza. Samuel aragenda mbere gushika ahamagara Esayi aramubwira ati rwose Imana yantumye mu nzu yawe hari umuntu Imana yantumyeho, rero umpamagara abahungu bawe bose uko bangana, hari umuntu Imana yahamagaye ishaka gukoresha muri iki gihe. Rimwe na rimwe arigatureba nk'abantu. Esayi ahamagara abahungu biwe arabazana abaperezida Samuel. Kubera yuko iba yarebaga igihagararo akareba imyaka akareba n'ubwenge bw'abantu. Yahere kuwitwa Eliyabu, umugabo muremure w'ibigango uhambaye uhagaze. Araza ngo bari gushika Samuel aramubwira ati no, ntabwo ari uyu nguyu Uwimana yambwiye, ntabwo ari uyu wewe warebesheje amaso y'umubiri, ariko jewe hari Uwimana yatunze urutoki muri abagabo bose n'uyu nguyu ntabari. Uwo nguwo abaragiye hongera hasi undi wa kabiri. Samuel ngo murebe gutya ngo mucishe mu ijisho aravuga ati never, Uwimana yantumye ntabwo ari uyu nguyu. Agira ku rwego rwo kumubaza ngo abana bawe n'aba bose ntawumva. Ese aramusubiza ati mfite kandi kagaherezi kabiyongiye mu mashamba akungereka intama n'inka n'ihene kibera iyo ngiyo tikazana kumugakunda no guserukiye abandi bake. Aramubwira ati genda uzane umuzane. Araza akamubwira imbere aravuga ati nguyu Uwimana yabwiye kwimikisha amavuta n'uyu nguyu, kandi si mwimikisha amavuta asanzwe, ndamwimikisha amavuta yo mu ihembe. Icyo cyari ikimenyetso cy'ubwami bwa Dawudi buzagira gute buzakomera. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Imana ntikeneye za diplome, ntikeneye ibyongereza byinshi, ntikeneye ibifaransa, ntikeneye amafaranga kuri konti, ntikeneye no kumenya amakuru y'uko iwanyu mu byagije. Ikeneye abantu bitavye umuhamagaro. Umutima ijambo ry'Imana rituganze. Amen.